شنوندن و چند یارونای تیوی دما خوش به بینرین هجا بویرین که دناوا روشه ده قومینه امی جوره ده نوچین داویا روشه ده قناخ داویا پینگوا باگرا جزیره دوام دکه و شروانین قصد ایدی جهل چتان جی تنکریه دوی چارچوه ده مالباتا که چتین که هریمین دبن داگرکریا چتیان ده درابن او خارادستی شروانین قصد کرن ده نوا شش مالباتین کوین کو ترکیه دنه گلگ جن و زاروک جی هنه. نوچگانین مج چپرین شرین پینگاوی راگاندن کو جنین ناو بوری به اصلی خوش باجرین انقره ازمیر و کنیاینه ناو چارجنین کو هاتنه هیمبون جوهانه Fidan Muhtar, Özlem Gemili, Dilek Bayok o Beran Tok Korkmazın. Nüçeganime danzanin ev jin jisara 2014 ve tevliceteyin daşi bunem. Ev jinin wan de hamlin şervanin qasedi li Bakur Roşalatê Sûriyeyê de hatine kuştin. Şervanin qasedi bi hazaran sivil ji destê çeteyên Daişê rizgar kirin û li deverên ew jî biçêkirin. Têkildarî vê yekêşîn nûçeganî me dest nîşan kir ku îronêzî sed sivîl ji destê çeteyên Daişê hatine rizgarkirin. Çete ji xwe di nava wan de ve dişêrin da ku birevin. Lêbelê hetanha hêzên qesedê bi sedan çete bi vê rengî girtine. Her wiha bêtirî 30,000 sivîl jî li kampa Holê hatine bicihkirin. امریکا ش دولتین پیوندیدار خواست که ولاتین خوین داعشی و گرنین ولاتی وان وزارت کاری در و امریکای اشارت به رولا شروانین قصدی یا دشری لدشی چتین داعشی دکر او هاگوت ام بانک دولتان دکن که ولاتین خوین داعشی ببن گل خوام بردف کی وزارت کاری در و امریکای روبرت پالادینو تکلداری مجاری آخوی او هاگوت امریکا ریزی جشری هزین سوریا دموکراتیک شونا او کوalisyona navdewletî li dijî çetiyan digire. Di şer de Hêzî Sûriya Demokratîk gelek Daişî girtine. Amerîka bank li dewletan din dike ku welatiyên xwe yên dîlgirtî li gel Hêzî Sûriya Demokratîk qesedê vegirin û darizînin. Paladinyo diyar kir ku tevê rizgarkirina gelek herîman ji destê çeteyên Daişî kî hêna xeteriya wan li dare. Divê em li hemberî van pirzgirêkan ew lekariyê yên navdewletî jî bixebitin. سروکی پارتیا AKP Erdoğan îro careke din di civîna Meclisa Tirkiya Partiya xwe de gefa dagirkeriyê li herîma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê xwar. Wekî her roja sêşemê îro li Meclisa Tirkomên partiyên siyasî civîna xwe li darxistin. Serokê Partiya AKP Erdoğan jî ji bo li hilbijartina herêmî dengên li gorî daxwaza xwe bigire careke din xwe avêt hestên faşîstan e. Erdoğan gefa dagirkirina Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê xwe ro got ger di nava çend hefteyan de daxwazên wan li min bêceneyên wê demê ew ê dest bi dagirkeriyê bikin. Her wiha Erdoğan anî ziman ku di nava çend mehan de ger herîmên ew le jî pêk neyên wê demê ew ê li benda kesê nemînin û bixwe dest bi dagirkeriyê bikin. Serokkomarê Dewleta Tirkiya dagirker Erdoğan yê ku ji bo dagirkirina xaka Sûrî her roj li ber derê Rusya û Amerîkayê binêzik bûna hilbijartina herêmî re careke din dest bi gotinê nîjadperestî kiriye. Leyla Güven nav vê ku êdî herkes pê dizane û bi berxwedana wê bihîstiye berxwedana ku bi tevvahiya cihanê da bîstan û daxuya kirin ku berxwedanî çawa dibe belê Leyla Güven bi çalakiya xwe ya biromet îro not rojî li pey xwe dêre û bi biryara ku çalakiya xwe hîna jî dewam bike belê di nava sê mehan de çîroka berxwedana Leyla Güven. Hevseroka KCD û parlamentera HDP ya Cola Mêrgê Leyla Guven ji ber nerînên xwe derbarê rîşên dewleta Tirka dagirker li ser Efrînê anîn ziman rejîma faşîstî AKP di 31 Çilêya 2018 de ew girtin. Guven jî weke bi hezaran girtiyên siyasî di zindanan de berxwedaniya xwe nîşan da. Di girtîgehê de Guven rewşa li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ya tecrîd kirî baş didît. Sedemê tecrîdê jî negirtina agahiyekê ji rêber Ocalan bû. Guven ji bo balê bikişîne li ser vê rewşê di heştê mijdara 2018 de dest bi gireva birçîbûnê ya bêdem û bêdor veker kir. Guven çalakiya xwe di danişîna doza xwe li nihemîn dadgeha cezayê giran ya Amedê de ragihand û ev peyam da. Ji bo şermezarkirina tecrîda li serê Berocalan ez dest bi gireva birçîbûnê dikim.
گروار خواستن از چالاکی خو وگوهرینم روژیا مرنجی. براگاندنا گوون جوه چالاکی را لهر دره تجرید و اشکنجه الامرالیه بو روژوین سرکه لگلک ولاتان و درای گشتی ده دنگ ودا. هر وها بچالاکین گروا برچیبونه و داخویانین جدا گلک ریخستن و دزگهان پشتگیری خو بچالاکی را آنین زمان لورجی گل بخورتی تبلی چالاکیان بو. لوما رژیما AKP خول همبری وی کیرانه گرد و چالاکین پشتگیری قدخه کر. لیلا گوون تاوی حمو زحمتیان روژ لپای روژه گروا خو به بریارداری که خورد دوام کر حتی کو 3 ماه به تمامی لپای خو هشتن. ددما کو لیلا گوون ده گروی دبو هر روز روشاویا تندرستی خراب دبو و پیرجی گلک نخوشی لی دربون. حکومت فاشیستی AKP کو ایدی جبلاف بونا زیده آوان چالاکیان ده ترسیا 12 چلیه ریدا کو برای ریبر اوجلان محمد اوجلان هفدی تنکن بریبر اوجلان را پیکوینه. لی وی جاره چالاگرین گروا برچی بونه به وی پیلانا حکومت فاشیستی AKP نخابیان و چالاکی خواه خورتر کرن. ایدی به درباس بونا دمیره روشا تندرستی گوون هر کودچو خراب دبو. لورا حکومت فاشیستی AKP 25 چله ده روژا هفتی و نهان آچالاکیه ده گوون بردان. لی لورجی چالاکی و برخودانا گوون بداوی نبو. لیلا پشتی کوهات بردانجی لمالی چالاکی خود دوام کر. هر وها 291 گرتین سیاسی جدوزا پکه و پاشکه جی ده گرتیگهان ده دست بگروا برچی بونی کرن. برخودانیا کو لگرتیگهان دست بکر لهولیر، مغمور، شنگال، سلیمانیه، ستراسبورگا فرانسا، گالیر، آلمانیا، امریکا، هولندا و روسیا به بریارداری و به آرمان جارا کرنا تجریدا لسری بروجلان بلاف بو. اندامی کمیته ریبرا پکه دوران کالکان تکلداری برخوادانا دیروکی یا لیلا گوون او چالاگرین گروا برچیبونه برسف دا پرسین روزنامه یعنی özgür politika Karayalan her vaha kalkan god armanca berxwadana me ne ewa ku tenê em derb li faşîzmê bidine hatta ku em dîwarên îmraliyê hilweşînin wê berxwedaniya me jî neqede. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan bersiv da pirsên rojname yenî özgür polîtikayê. Duran Kalkan biryara berxwedana topyekûn a tevgera azadiyê bibîrxist û got د آمادهکاری پلانسازی و بجهانینا و بریاری ده لیلا گوون دست پنگاوکه دیروکی کر. هزین فاشیست قر کردید که برخودان خورتر و بهتر گرسیده به. جبو تک برناوی برخودانه حکومت AKP دست به شر تایبت کر. قالقان برنا محمد اوجلان آدوزده چلیج بو ایمرالیه و بردانا لیلا گوون جزیندانه و که هبلدان شر تایبت انج بو شکاندن برخودان نرخاند و ها دوام کر. انجام یکمیز ویه که اوه کشبو شکاندن برخودانه لیستکن شر تایبتن لیستن. یا دویمینجی برخودان دیگیجه انجامه بسر دکوه. مازلوم دوغان گود تسلیمیت ریل بر خیانته برخودان جی ریل بر سرکفتنه ودیکه. تشتا کن حال کردستان بسرکت برخودان بو. جبلی برخودانه کرد به تشتکیدن بسر ناکوین. دوران قالقان دست نشان کر که دوی برخودان راست بفهم کرن و گود. آرمانجا خو نه اوه که تنی درب لفاشیزم بخستن. لدیجی فاشیزم پینگاوه که برخودانه که دخوازه کمپلوی 15 سباته که دکوه سال 21 جبنی و جولی راکه و دیوارن ایمرالیه هلوشینه. حتی که نگی جوی آرمانجه اف برخودان ناقده. لو ما ین کل بندینه که پیواجوه برخودانه دنیوی ده بهشتن و بی انجام بدای ببه شاشن. اندامی کمیته ریوبرا PKK دوران قالقان بالکشان سر برخودانا لیلا گوون و هبداوی کر. گوون برخودانا که توپ یکون آگل درخستوله. براستی جی پارتیا ما لکار و هولدانن و خودی دردکوه. ده ما هری راسته خطا آپوی خست پراتیکه. دا سر شوپن شهیدن ما. ام برخودانا و سلاف دکن. بله لباشوری کردستان جی چالکین گروا برچیبونی دوام دکن چالکیا اندام نونرتیا هدپی لباشوری کردستانی ناصر یاز جیدی 77 روزان لپی خود هیله هر وها چالکین لحولیر وارگان مغمور و شنگالی به دورگرتنا کومین نو دوام دکه ایرو جی نافنشانا چالکگران جه سردان خلک باشوری کردستانی بوم.
چالاکیین گرevin birçîbûnê li başûrê Kurdistanê jî dewam dikin. Çalakiya li bajarê Hewlêrê di roja xwe ya heftî û heftan de ye û ji aliyê kuma sih û nihan ve hat dewrgirtin. Endamê Meclîsa Nûnertiya HDP ya başûrê Kurdistanê Hesan Erîş di dema dewrgirtinê de axivî. Aliyê Dunyayê rabe ser pêya ji ber ku ev çalakiye ji bona azadiya gelan e, ji bo azadiya gelê Kurd e, ew tecrîta li ser seroka putê meşandin netine Çalakiya bêdem û bêdorveger ya endamên nûnertiya HDP ya li başûrê Kurdistanê Nasir Yagis jî didûme. Rewşa Nasir Yagis roj bi roj ber bi xirabûnê ve diçe lê tevî vê yekê jî çalakiya xwe didûmîne. Têkildarî rewşa tendirustiya Nasir Yagis Doktor Derê Mihemed Oran ku tendirustiya wî kontrol dike axivî. براستی به حالبون زده هیا خوار زده لسپر ناگرتنا لشوی در راجفین شده بتنا چاوی تاری ده بتنا یعنی براستی روش حوال ناصر باش نینن و تداویج قبول ناکتنا او برزگیره که گلک مزنا جبما Gereva birçîbûnê ya li avahiya Komeleya Karkerin Mezopotamya ya li Silêmaniyê di roja pêncî û çaran de ji aliyê Koma 28 ve hat dewrgirtin. Koma 28 ji sê kesên ji başûr, Bakur û Rojhilatê Kurdistanê pêktin. Çalakiya li bajarê Mexmûrê jî di roja pêncî û duan de ye û ji aliyê Koma 18 ve hat dewrgirtin. Di dema dewrgirtina Komê de Mamoste Ehsan Çelî axivî. êdî bi kulanan bin. Dengê xwe bilind bikin. Bila qerîna me bi zindanan ra bi îmlarî la bibe yek. Em dengê vê çalakiyê bi guhê ê ku guhê xwe ji van biyaran ra getîne em zingenê lê bînin. Çalakiya endama Koordinasyona Meclisa Aştarê Fadila Tokcî ji 24 ve destpêkirî didûme. Li aliyê din esayîşa PDK, çalakiya endamên Meclisa Aştar ya li ber avahiya netewên yekbûyî Hewlêrê kir hincet û ev heftiyeke ambargoya ketin derketinê daniye ser wargeha Mexmûrê. Endamê rêveberiya karên derve ya Mexmûrê bêwar Onver têkildarî mijarê axivî û got. PDK çalakiya jinan a li dijî tecrîdê dike hincet. Li dirastiyê de ev nîzîkatiyeke siyasî ye. Ger ev helwesta PDK dom bike jî em ê weke gelê wargehê çalakiyên cor pe cor lê dar bixin. Di heman demê de şîniyên Mexmûrê peyamek piştgiriyê ji Leyla Guven reşandin û gotin. Em dibêjin ku wê serkeftin ya gelê me be. Wê berxwedana te bibe çirûskek ji agirê mezlûman. Li hawirdorê rêber Apo bibe xelek û wê dîwarê zilmê bişkîne. Her wiha çalakiya li bajarê Xanasor ê Şengalê jî di roja sihî de ye. Çalakî niha bi koma nû ya ku ji heft kesan pêk tê didûme. Şengalî di çalakiya xwe de dibêjin heya ku tecrîd nêşkandin wê çalakiya xwe dewam bikin. Belê greva birçîbûnê ya bêdawî û bêdorvegeriya li Strasbourgya Fransê ew jî êdî pêncûyek rojan li pey xwe dihêle rewşa tenduristiyê ya çalakgeran bênavber ji aliyê çavdêrên bijîşkî ve têne kontrolkirin. Ji bo piştevaniya bi çalakgeran re jî Kurdistanî bi hezaran kilometre dûrî Strasbourgê û ji bo piştevaniyê berê xwe din Strasbourgê û çalakiya wan jî silav dikin. Li Almanyayê jî du Kurdistaniyên din dest bi greva birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger kirin. Grava birçîbûnê ya bêdawî û bêdorveger a li Strasbourgê ya Fransayê di roja pêncûyekan de didome. Rewşa tenduristiyê ya hevserokê KCDK ya Ewropayê Yüksel Kûç, rojnamegerê Gulistan Îke û Kerem Solhan dibin çavdêriyê de ye. Çalakgerên din jî bênavber dibin çavdêriya bijîşkan de ne. Serlêdanên piştgiriyê yên ji bo çalakgerên grava birçîbûnê jî ji gelek welatan didomin. Îro hevjîna Yüksel Kûç, Gulê Kûç jî di nav da bi dehan Kurdistanî li Strasbourgê bûn. Ji bajarên Almanya, Bremen, Kassel, Kolon, Heilbronn û bajarên Swîsra, Zürih, Berlin û Aarauê bi dehan kes li Strasbourgê serdana çalakgeran kirin. Hunermend Sîpan Xelat jî bi armanca moraldayina çalakgerên grava birçîbûnê li Strasbourgê bû û ji bo çalakgeran stran got. Her wiha parlamentera Partiya Çep a Almanya Martina Renner jî serdana çalakgeran kir û diyar kir ku ji bo daxwazên çalakgeran li Almanya û Ewropayê bên qebûl kirin ew hewil didin.
هروها اندام مجلس شارەداریە باژارê mezin a Parîsê û hev koordînatora giştî ya Partiya Çep Daniela Simonet anî ziman ku divê di kesayata guven de piştgirî ji bo têkoşînê bêdayîn û got ji bo vê jî bi armanca ku zext li Tirkiye bêkirin di asta hikûmetê de divê şaredarî bikevin nava hewildanan. Grava birçîbûneya li Rûsya jî di roja dahande ye koma ji Krasnodarê çalakî dewrgirt li ser çalakiyê daxuyanî hate dayîn û hate gotin bi yekbûna li dora rêberê xwe em dikarin polîtîkaya dewleta Tirk a faşîst têk bibin. Li bajarê Kasalê ya Almanya jî du Kurdistaniyên bi navê Umer Bagdur û Cemal Kobanê bi daxuyaniyekê dest bi grava birçîbûneya bêdem û dorveger kirin. Çalakgeran gotin em jî dixwazin bikevin bin vê barî divê her welat parêz Kurd xwedî li vê berxwedanê û li rêbertî derkevin. Dorveger em roja xwe heta بلی به همان آرمانجا به هزاران شینین گریسپی و کوبانه داکتن کولانان او تجریدا لسر بر اوجان شرمزار کرن هر وها پشتی تلتمره لدربیسی چالکیا گروا برچیبونه دست پیکر لکوبانه جی داخوانی هاداین. لدجی تجریدا لسر بر اوجلان و پشتگیریا به چالاکیا لیلا گوون را چالاکی زیده دبن. بسلوگانا برخودان جیانه شینین گریسپی و کوبانه لگریسپی مشکل دارخستن. مشل چرخریا العلم و گوهری میتینگه دی میتینگ ده لسرناو مجلس کانتونا گریسپی کنگره ستار مجلس سیویل آرقای آخافتن هاتن کرن کسین آخوین تاقص کرن که حتی تجرید نشکاندن او چالاکی آخوا دوام بکن. به همان آرمانجه ایرو لدربیسیه 105 کس دست به گرف و برچیبونه کرن. گرف بسلوگانا برح برخوادان زندانان امی بندان بشکینن دست بکر. دی چالاکی ده یک جره و برین کنگره ستار عبیر حسن آخوی و گود. آرمان جامعه سرکه شکاندن تجرید گران آل سر برتیا میه. کنه شرف و ناموسش با حوال لیلا گووند و حوال ناصر و همو حوال وان وجبوان تجرید سر ربر ابو هم بشکینن و هم ببینه که سروک مش زندان امر علی درکوه و سرکفتش با حوال لیلا گووند و ناصر و همو حوال وان سپاس وار لیلا گووند دو زامه جبر گو ربر ابو دی بیجه پروژه منی دی نوی دمانه وی جن بردوام بکن ام جگر خودی اخافتن ربرتی درکوین ام خودی فلسفه ربر ابو درکوین. چالاکیا گروا برچیبونه یا طبقای دروژه دهانده بداوی بو. دروژه داوین آ چالاکیا گروا برچیبونه ده داخویانیک هاد داین. دی داخویانی ده برخودان لیلا گوون هاد سلاف کرن. هیجایی ببیر خستنیه که دویا بو چالاکی حتی صبح دوام بکره لجبر رودانین لحرمه کمیته هندورین آرهوبریا سیویل دموکراتیک هرم طبقای نچارما که قداخیا در کتنا دروه راگهینه جبر ویکه چالاکی بداوی بو. به همان آرمانجی خواندکارن جن این زانینگاه کوبانه و یکیتیا جنین جوان داخویان یکدان. خواندکاران دی داخویانی خوده تجرید شرمزار کرن و گوتن. به تجرید لسر بر او جلان خواستن ویناگل کرد بشکینن. لیله همبری ویکی جارکدن رح زیلان آرین و ویانان دی چالاکی لیلا گوونده زندیه و برخوادان وان نودبه. داخویانی بسلوگانان بداوی بو. ناوندا بلگکرنا بمپیکرنین لباکور سوریه بیلانچویا ماچله یا کرنین داگرکریا دولتا ترک و چتین ویل عفرینی اشکره کرد. ناوندا بلگکرنا بمپیکرنان راگاند که دماها بوری ده بگشتی 23 کسان جانا خواجده زانه او 58 کس جی بنچاف کرنه. 4 کسین دن جهاتنه رواندن او جبو سربز بردان وان فیدیا هاتیه خواستن. ناونده دیار کرکو جبر ایرش تقین او لیدان جعالی چتیان و بگشتی 67 کس دماها چلی دبرین دار بونه. لسر سنورجی دو کسان جیانا خوش دزدانه او 5 جیبرین دار بونه. هر وحده انجام شر و پفچونی نابرا چتین بخواده جی 11 چته هاتنه کشتن. دیسا دماها بوریده چتیان دزدانین لسر 11 خانیان اونها وکه زندان مزگفت و باررگین لشکری جی دینه بکارانین.
شینین هریما عفرینی درباره سردانا چتین اپوزیسیونی یا لهولیر یا باشور کردستانی ده داخوانی اکدان شینیان دیار کرن کو آرمانجا هفدیتنا دنابرا چتین او سروک پدکی مسعود بارزانی تکبرنا پروژه دموکراتیک یا لباکور و روشلات سوریه هر وها تکبرنا یکتیا گلی کرده. یکی سباته چتن به ناو اپوزیسیونه که بخواسوش دارن کشتناشینین عفرین او زاروکن باشور کردستانی نه تاوی چته به ناو عبدالجبار عگیدی به سروک پدک مسعود برزانی رجویان. شینین کانتونا عفرین او شهبای افجوین شرمزار کرن او داخویانیه که لکامپا برخدان آنافچا فافینه دان. ده داخویانیا شینین عفرین او شهبای دو هاته گوتن. ده دمکی ده کوکنکا روش آوا هول ده یک ریزیا پارتین کردی پیک بینه سروک پدک مسعود برزانی چتن به ناو اپوزیسیون پیشوازی دیکه داکو وکده والا درخینه. کسین کو رودانن لسوریه دشوپینه دبینه کسایتین برزانی پیشوازی آوان کریه دیروکاوان تجی دجمناهی الهمبری گلی کرده. عبدالجبار عقیدی برپرسی راست یکم کجیا در حق شینین تل حاصل و تل عرانه یا سال 2013 نتنه او برپرسی کم کجین لعفرینه جی. عقیدی و کسین میناوی بریا و برنا کومین چته شریعتا خویا مینا داعش کل سر آستا جیهانه وکت تروریست اتناس کرن نشاندان. پلانوان کو دخوازن چتیان و ین بناو پیشمرگین روش آوا کو جالی استخباراتا ترکیه و هاتنه پرورده کرن در باسی باکوری سوریه بکن اشکرنه. پیکاتین عفرین شهبا تل حاصل و تل عرانه کو هوارج دسته چتیان اپوزیسیونا سوریه و انکسی دیتنه وان پلانین اشکره کو تنه خزمتا پروژین عثمانیان دکن شرمزار دکن. منذ بداية الأزمة يرى جدسپیکا شری لسوریه داگرکریا ترکیه هر تم هول دایا بریاد چتین خوین ترکمن ایریشی کردان بکه دنیسانا 2013 ده کمک چتین بناو قاشو مجلس لشکریا ترکمنان آوا کر اف مجلس جچند کمان پیکتی لکودری بجه دبن رولاوی چیجی دوی دوسیا مینوچه دیم به هفرلی تماشا بکن. جدسپیکا شر لسوریه داگرکریا ترک هر تم هول دایه بریا چتین خوین ترکمن ایریشی کردان بکه. دنیسانا 2013 ده کمک چته بناو قاش و مجلس لشکریا ترکمنان آوا گر. رولا سرکه آوان چتیان شر لدیجیه پکه و هولدان روخاندنا پروژه خسریا دموکراتیک لهرمین باکور سوری بو. لگوری روزنامه الاخبار لبنانی مجلس لشکریا ترکمنان جگل لکم چتیان پیکته. لیوا سلطان محمد الفاتح ششتاخین روجلاتی باجار حلبه کربون بن کنترول آخواه و سال 2016 هات درخستن. سرچته وی کومه شیخ احمد فیاد ابو عبدالله. جبر فینانسکرن آوان کومین چته بپربون آوان و گریدایی بو دبن سیوانا لیوا سلطان محمد الفاتح ده گل کتیبه هاتن آوا کرن. ده هجمان خواه هفته آدار 2014 ده روزنامه الاخبار لبنانی دیار کرکو دولت ترک آداگر کر چک و جبلخانه هری نوجند دوان کمان. هر وها آستا فینانسکرن جی وکری بو. دیزانین که فینانسکرن جی دولت قطر دابو سرخواه. سینور لپیشیا چتین ترکمن وکرینه. جالی میتا ترک و بدلگرمی تین پیشوازی کرن. لگوری روزنامه لبنانی سرچتین ترکمن جاران جالی اردوغان و داود اوغلو هاتن پیشوازی کرن. دیزانین هجمار آوان چته نیزی 1500 و موچین خواه با آوایی که مهانه جی ترکیه دگرن. کومن چتین ترکمن تبلی ایریشن داگر کرنه بناو مرتالا فراته و شاخ زیتونه بون. دوان هر دو ایریشان ده وان چتیان کریارن کشتن و تالانین جور به جور لدیجی کرد و یزیدیان کرن. لعفرینه دزدانین سرخانین ولاتین عفرینین کرد. حیانها هول ددن هرمیج کردان والا بکن. ناوندن خلور آوا کرن و انبارن کم کرن چک و جبلخانه دیار کرن. روزنامه دیار دکه که سیاستا دولتا ترک آداگر کرد درباره گوهرتنا دموگرافیک ده دسری ده چتین ترکمن پیکتینن. روزنامه لبنانی الاخبار گوت لگوند خزیویه ایسکا برج عفدالو و باسوتین باشور عفرینه 41 مالبات ترکمن هاتنه بجه کرن. لگوند قربالای نافچه راجوی 17 مالبات هاتنه بجه کرن. هر وها لگوند عطمانا کو اوجی گریدای نافچه راجویه 15 مالبات چتین ترکمن هاتنه بجه کرن. روشنبیرین هریما جزیر و فراتی به داغجانیه که پینگاوا کاروانین زیتون آچاندنا داران یا زیتون راگاندن. ده پینگاوا کاروانین زیتون دوی دارین زیتون جچمی فراتی حتی دجلیه لگوری هجمارا گندین عفرینی ورچاندن. داغجانیه روشنبیران لقاده جنا آزاد آباجاری کوبانی هات داین. ده داغجانیه ده و هاتی گوتن.
ام وکه سازین چاندین روش آوا به سلوگانا افرین دی جنوب شیم ببه او جبو وفاداریا به شهیدان را دست به پینگاوا کاروان زیتونان لحریما باکور و روشدات سوریه دیکن. امی 366 دارین زیتونی لگوری هجمار گوندین افرینی بریندار بچیننه. امی جچمی فرات دست پی بکن او لچمی دجله بداوی بکن. پشتی داخلونیه روشنبیران دست به چاندنا دارین زیتونی لدبستان گورستان شهیدان او ناوندین گشتی کرن. اینسیاتیفا کنکیا شاخر روش آوا با ارمانجا آوا کرنا یک ریزیا پارتیین سیاسی ین کردی سردانین خواه دوام دکه کمیته کنکی سردانا ناوندا تفگر جواکا دموکراتیک تفدمی کر هفسروکا تفدمی زلال جگر جیل سر اینسیاتیفا کنکی آخوی او گوت با آوابونا یکیتیا گلی کرد را پلان او کمپلوین لدشی گلی کرد جیوی ورن تیک برن. خباتن کمیتیا کنکی روش آوا تکیلداری یک ریزیا پارتیین سیاسی ین کردی و پیشی گرتنا خطرین سر کردان ده سردانا وان جو پارتیان را دوام دکه. کمیتیا کنکی آشاغی روش آوا دوی چارچوبه ده سردانا ناوندا تفدمی کر. کمیتیا جالی هفسروکی تفدمی و زلال جگر و غریب حسو و هاتن پیشوازی کرن. جوین جدزگهین راگهاندنی را گرتی پیک هات پشتی جوینی هفسروکا تفدمی زلال جگر انجامی دی جوینی ده جه آجانس هواری را آخفی. چونکه کاری که پیروز دیمشاندن و بانگا کنه کش بکو یکیتیا نتیوه کرد دروجاوی کرسان دواری چیترین ام وقت گاوه که ارینی ام دنرخین سیاتیفی که پر باشن جبوی که جی هانی اماجی هاتنا جمعدان نشاندن ام وقت تفدمی طبعا ما بنا yani erini ditu em rast binin nakukiye ku derkevin tünene ya mühim evej buyi ku em bedin avakrin tişti kam xazin li peş bikeve u ve inisiyatifa ku teneki dimeşini yigitiya gele kurt veri çekun duracabay kursan he çünkü xanadana berkar heye lebeli em vakit tevdeme em destek dedin inisiyatifa keneki u em dibijin u em bangi herkesi dikir ku ve inisiyatifere beş bu karibin براستیجی پلانه دیجمن کمپلین دیجمن ایکول سر خاکا مهیه تایبت دروجاوی کردستانی ده ولی سر تبای کردستانی کردین کرن جبو کانوالا درخینن احتیاج ما ایرو بری سبه بوی چارکیا نوبتی یا شنگالیان یا جبو و کرنا کوریدورا مرووی یا دنابرا شنگال و روژاوی کردستانی ده دروژا سیزدیان دیم. بارمانجا پشتگیریا چالکیا نوبتی به صدان شنگالی جنافچا خانسورا و سنونی بر به بارارگین لشکری ارتشا عراقی یال خانسوری و مشیان شنگالیان دانزانین کو حیاکو کوریدورا مرووی نیم وکرین اوی چالکین خواه دوام بکن. لسر ناوی مجوانان شانده که بریادارین بارارگاه لشکری ارتشا عراقی یال خانسوری رجویان ولاتیان داخوازین خوش رایداران رانین زمان او خواستن کوریدورا مرووی دیدمه که زوده وره بکرین. رایدارین عراقی جی ولاتیان را گوتن که اویش بو وکرنا کوریدورا مرووی با آلین پیوندیدار را با آخوین. پنابری ایرانی اسماعیل فتحی که جبر صدمین سیاسی جی ایرانی درکتیه لترکیه به ادعای لدیجی پولیسن ترکیه رابوی جزای گرتیگه او جزای پرلی هاتیه برین. پنابری ایرانی اسماعیل فتحی بریا 4 سالان جبر صدمین سیاسی جی ایرانی بری خدای ترکیه او لدنیزلیه بجهبویه. هند کسین خواهوک پولیسان دانان اسکرین لی گریان لی جبر فتحی هفدیتنا به وان کسان را قبول نکر دی 24 گورانا 2018 ده بی ادعای اخبار حیا پولیسان آوی سرمالاوی او بنچاف کرن. فتحی کود استاتویا پنابرین سیاسیان توین یک بویده هم دما آویتنا سرمالی ده هم جی دما وسایت پولیسان ده هاتیه سوار کرن هم جل امنیتی هاتیه درب کرن. بی اتفاده یا وی بیگرتن هاتیه بردان لیبلی جبر هاته بردان گلیه پولیسان کریم. لسر وی بی ادعا لبر پولیسگاه رابویا او حقارت لوان کریه درباره فتحی دلی پرسین هاته دست پیکرین. دادگاه 7 و 15 روزان جزای گرتیگه او 10,600 لیره ترکیه جزای پرلی برینه. فتحی دست نشان کرد که نه ایرانی و نه جل ترکیه اولکاریاوی نمایه لی توی ویجی چه دبه بلا ببه اوی دوش تیکوشینا خواه بر ندم.
ترور لکودری هبه دولتا ترکیه آلیکاری ویه ده وی چارچوبه آلیکاریا ترکیه یا جتیان لیبیای جی لبرچاوانه لروش آوای لیبیای لبندرا خمس لنقطین گمرکه که شحنه که لشکریا گریدای دولتا ترکیه داگر کرهات دیتن ده شحنه لشکری ده نه عربین لشکری یا جوره تویتو سرلیان یا جالی ترکیه و هاتیه چیکرین هبوم اف شحنه لشکری جی بندره که ترکیه هاتبو کو بیکو تبلگین وی هبن لگرین وچه که سکانوسی عربی هات تقص کرن کو اف شحنه جالیه شرکت بناوی تواسیلی و هاتیه شاندن اف شرکت جری و برین وی نناسکرین او ناوندین وی لترکیه او للیبیای جی هنم اف نجاره یکمه کو دستی ترکیه با آلیکاریا چتین للیبیای را دردکه و هولیم ونزوئلا بندواریا گوهرتنه که دموکراتیک دیگه کما لیما پیشگیری ده سروک مخالفت او مادورو جی خود آویج واتیکانی داگرکرین لحریم آنگو اردوغان یکیتی اوروپای ببن پیکرنا دموکراسی جی تانبار دیگه پشتیاری کرنا پرانیا دولت اوروپی لسر سروکاتیا خوان گوای دویا دمکی لونزوئلای کوما لیمایاش دولت امریکای لاتینی او کانادای پیکتی دوزا گوهرتن حکومتی بیت دستوردان لشکری کر. جی 14 دولتان 11 دولت این گروپی دی داخویانی ده پشتگیری خوددان گوای دو. هر وها کومیج ارتش ونزوئلای خواست که پشتگیری سروک مخالفت بکه او ریل بر آلیکاری نگرن. سروک دولت ترکا داگرکر اردوغان لدیجی وی اریکرین درکد و یکیتی اوروپای ببن پیکرین ریگزن قانون و دموکراسی توان بارکر. اردوغان کو قبرص حیا عفرین داگر کریه بوان گوتنان یکیتی اوروپای توان باردکه. چاوا کسا که دبه سروک دولتی بیکو هل بجارتن شبن ما قی ونزوئلا ولیاتا که کو حتی جی سروک وی مادورو بخوازن کو دزج حکومت برده که دموکراتی کانی ریگزن کو قاشه هون ریزداری آوان دکن افتشت قد نای قبول کرن. پشتیگفن ترامپ به دستوردان لشکری بو چاره سر کرن آلوزیا ونزوئلای سروک نیکولاس مادورو آخوی او گوت. اف دین بونه ترامپ بحثا شر 200 سالا 21 دکه اف دین بونه ترامپ دبیجه او هزن خو بشینه وی خاکه داکو بپارزه. مادورو دیار کر که داخویانی ترامپ نقانونیه او جی گفین وی ناترسن ونزوئلا خودی مافه تمافه ترامپ نینه که گفان بخواه. وزیر در و واتیکانی گاردینال پیترو بارولینجی راگهاند که سروک ونزوئلای مادورو پیامک جی پاپا فرانسیس رشاند او تیده دوزانو کرن دانوستاندنان جی بو الوزیا ولات خودگه. هر وهار خستنا فرو پینال بیلان چوا گرتنا خوا پیشاندرین ونزوئلی راگهاند. ریوبر رخستن دیار کر که جی 21 حتی 31 چلیه 966 کس دو خوا پیشاندانان ده هاتن گرتن و حتی نها 700 کس دگرتیگه دنه و دناوان ده 82 لشکر هنه. بریانها به 18 سالان اف هجمارا هری بلند آگرتیان لسر آستاناف دولتیه. جبو چاره سرکرنا آلوزیا یمنی بسپانسریا نتوین یک بوی حکمت یمن او حوسی جبو مجاره و گوهستنا دیل او گرتین شهر لأردن جویان. نونری نتوین یک بوی جبو یمنی مارتین گرفت آرمانجا جوینا کل اردن حاتیل دارخستن اشکره کرد. گرفت گود دوی هر دو آلی لیستین دیل او گرتین را گهنن او دست به پفگوهرتنان بکن. درباره جوین ده سروک شاندی حکمت یمنی هادی حاجی آخوی او گود جوین ارینی بو او برسف هاتنه گرتن لی حیانها ام لسر نسکنینه. حاجی دیار کریا کو هنج آستنگه هنه لی او جبو چاره سریه خوش بینن کو او هول ددن جنو و باوریه دناو برا خوا او آلیه دنده آبا بکن. هر وها سروک شاندی حوسی عبدالقادر مرتدا جیج آلیه خوا و آخوی او گود گلک دیلین سعودیه ین پایا بلند لجمع هنه او چارانوسا وانجی همان چارانوسا چه کسی یمنیه. مرتدا دست نشان کرد سعودیه برپرسا یکمین او داوین همو دیلانه. بری بینرین هجا لورجی نوچین من داویا روژه بداوی دبن و ام جاره کدن دبیجین حتی سبب ببویر و نوچین نوام لپیش بری وبن ببینن دناو خیر خوشیه ده هر شاد باختار بن.